Neka od veoma čestih pitanja koja dobijamo od mnogih vežbača jesu ta kako izgleda pravilna forma zgiba i koje su najčešće greške koje se javljaju prilikom izvođenja te vežbe. U ovom klipu vam donosimo 5 najčešćih grešaka koje smo mi do sada primetili pri izvođenju ove vežbe. Uživajte! Kao što sam naziv kaže, ova greška je vezana za nedovoljno spuštanje prilikom izvođenja zgibova. Na ovaj način moći ćete da uradite više zgibova koji su manje kvalitetni od pravilnih. Ali znajte da uvek više vredi manje pravilnih ponavljanja od više nepravilnih za bilo koju vežbu. Ovako se rade pravilno zgibovi. Ruke moraju skroz da budu istegnute na kraju pokreta. Prednosti su dobijanje veće snage, kao i aktivacija cele površine mišića leđa i bicepsa. Konkretno, ovaj biceps bi bio znatno kraći da se zgibovi nisu radili do kraja. Uvek gledajte da iskoristite svoju genetiku do maksimuma. Nasuprot prvoj grešci, ovdje se radi o nedovoljnom podizanju. Mnogi bodybuilderi rade zgibove na ovaj način kada rade leđa, jer misle da drugi deo pokreta radi samo biceps. To je jedna velika zabluda. U celom pokretu rade i leđa i biceps i najveći benefiti su od celog pokreta. Ovdje imamo otprilike prav ugao, između nadlaktice i podlaktice. Kao što vidite, taj ugao bi trebao da bude oštar, to jest da cijela glava prođe iznad šipke. Samo takvi zgibovi se broje kao urađeni. Ne varajte sebe ako želite napredak. Ovo je najčešća greška koja se javlja kod naprednih početnika. To su ljudi koji generalno nisu početnici, ali su od samog početka radili zgibove na ovaj način i ta mana im je ostala. Oni rade zgibove ovako zato što nikada u svakodnevnom životu nisu koristili mišiće leđa, pa su počeli da rade zgibove radeći gotovo samo bicepsima. Kod ovih ljudi razvijenost leđa je minimalna u odnosu na ostatak tijela i često misle da je to do genetike. Ako je putanja vašeg tijela pravolinijska prilikom rada zgibova, onda znate da ne pravite ovakvu grešku. Ovako se aktiviraju mišići leđa i ovaj pokret je neophodno uvek uraditi pre početka rada zgibova. Ovo je jedna od grešaka koja je opasna prvenstveno zbog mogućnosti povrede. Iako velika većina ljudi iz nekog razloga misle da bi trebalo noge držati u ovakvom položaju, to nije tačno. Prilikom izvođenja zgibova na ovaj način pravi se preveliki luk na donjim leđima koji može rezultirati povredom. Subjektivni osjećaj zakrivljenosti donjih leđa je u stvari znatno veći od onoga što možete vidjeti na snimku i jasno se osjeća pritisak u donjim leđima. Kad radite zgibove, uvijek se trudite da ubacite kuk tako da vam donja leđa budu zategnuta, a nogi u ravni sa ostatkom tela. Mislim da i nema potrebe objašnjavati zašto ne treba raditi ovakve zgibove. Ako želite da uradite mnogo zgibova, radite na tome. Nemojte olakšavati samu vežbu na neke svoje načine jer izgledat ćete smešno u svakom pogledu.